Uyu ni Teacher Musoni Rwanda nk'ibisanzwe tugiye gukora isomo ry'ikona kuri kategori D. Iyi ni imodoka ya minibus. Uno munyeshuri ugiye kwiga ikona ku munsi wa mbere, ngiye kubimusobanurira uburyo ikona barikora, adufashe uburyo ushobora gukoramo ikona rya kategori D ku modoka ya minibus. Umunyeshuri ni uri bwafasha abandi kumenya uburyo minibus bayinyuza mu ikona. Ubu tugiye kwiga uburyo ikona barikora. Umunyeshuri yatangira akatwereka uburyo tugiye gukoramo ikona, gafasha n'abandi kurimenya. Tutangire tugende. Harya ni ngombwa hano ko umuntu agenda yegera? Bagenda wegereyeho gake gake. Harimo nk'intera ingana iki hagati y'imodoka n'ikona? Yibuza nka metero imwe. Metero imwe? Yego. Genda ugabanya umwanya. Ikizamini cya B twaringanizaga urutugu n'iri kona rya nyuma. Hano ko mbona ningira urutugu ndaza kugonga. Uringanira urutugu n'iri kona ribanza. Ugakata yose ipine y'inyuma nitagonga iri kona. Yago. Ubwo bivuze ngo noneho hanga kuri no modoka kuko ari ndende, uraringaniza ino pine y'inyuma iraringana n'ikona ribanza. Yego. Urigira imbere y'ipine y'inyuma ari iringana n'ikona ribanza. Ubwo urutugu rwara harenze. Aho ngaho. Ugakata yose noneho. Uburyo ukata imodoka yose. Nyumaze ukata imodoka yose, ubundi twa dusanzwe turinganiza urutugu mo hagati, ari kangaha urarenza urutugu rwawe uringanize n'iri kona. None naringaniza urutugu. Urakata yose uringaniza urutugu n'iri kona. Kuri kategori B ni wari umenyere kuringaniza mo hagati. Aho ngaho ushyizemo hagati ahita ijya hanze. Biragusaba kuringaniza none urutugu n'iri kona. Aho ngaho ugahindura amapine yose. Ukajya gushaka umurongo umwe noneho bisanzwe. Urajya gushaka inzira. Urajya gushakamo umurongo umwe wo gutambuka kuri iri kona. Zamukana nawe ubone. Wagiye. Oya. Hanyuma televiziyo zombi harimo umurongo umwe. Na hano harimo umwanya wo gukomeza kunyura kuri iri kona. Yego. Ngaho gorora amapine. Iberi igira inyuma cyane kugira ngo habone hose ahagonga tuba tuhareba. Bagiye. Iyo wamaze guteraho impande zombi hose nta namwe ubona ko wagonga, uhita ureba ku ruhande rwawe ukagenda wegereye ugasigaho umwanya muto. Ukareba ikona rya kure akaba ari gusigira umwanya muto. Ntabwo ugenda ureba buri kona ugezeho. Gake witonze. Komeze ubanze usohoke mu ikona neza. Gake witonze. Aho ngaho ni sawa, ikona warisohotsemo. Ikizami cy'ikona bugitsinze. Ona bihari bidasanzwe. Ya biroroshye. Ona bitoroshye. Aho bitandukaniye no kuri kategori B nuko ho tutaringaniza urutugu rwa nayo kona ribanza kubera ko imodoka ari ndende, ipine y'inyuma yita igonga rya kona ribanza. Ho turinganizaho na ira pine ni kona ribanza ukabona ukata yose. Aho bitandukaniye na kategori B nuko tutaringaniza urutugu mo hagati, ahubwo turenga tukaringaniza urutugu na ira kona rihera ryo kona rwo haruguru. Ubundi ukabona kujya gushaka umurongo w'amakona. Wawubona neza ukagorora ukaza hunga unegera. Subireyo. Bitandukaniyeho mu buryo kuri B busanzwe turagenda twagera ku ikona rya nyuma tukaringaniza urutugu tukabona gukata imodoka hose twegera imbere, ariko hari aho uringaniza ipine y'inyuma n'ikona rya nyuma. Noneho ugakata imodoka hose ukegera imbere aho ukaringaniza urutugu rwawe nanone. Hamwe kuri B twashyiraga urutugu mo hagati, ariko no tugaturinganiza n'umurongo wa nyuma urutugu. Tukabona gukata imodoka hose tukegera imbere dushaka umurongo ujya inyuma. Bisa nkaho ari kimwe itandukaniro mu ibyo bipimo byonyine, ariko biroroshye nta kibazo. Muri make urabona bino bintu byoroshye. Sawa. Kuri Teacher Musoni Rwanda ajya ubabwira aha kariho honyine ushobora gusanga amasomo yose ushobora gukenera. Nibaze. Nawe wasuye Teacher Musoni Rwanda bakakanya yagushyize kuri kamera. Ubu ni wowe umuntu uri kwigisha kategori D. Nibyo kabisa.
urakoze cyane.